Mina ke I waste no time. Ma ungithinta nje ngiyaresponda. Ma ungithinta. So njengamanje uSigujana uthe bebeka indaba yakhe ekhuluma wasaba ukungiqonda ngqo ukuthi athi wena King Bhaka Ndzaba unje wasaba ukungiqonda ngqo wazothi Ndzama wena Ndzama futhi wasethini wathi uyintatheli wena awuyona inyanga lalela uyintatheli wena awuyona inyanga uyabona ke besho njalo kushuthi leyo nkulumo akayiqondisi kumina because ukhuluma ngoNdzama oyintatheli ongeyona inyanga wabe sethini wathi mina noma wathi lo Ndzama loyo wathi ulala nabafana kushuthi usetha abafana yabo kushuthi abafana ubangena ngemumva leyo Ndzama wena ulala namadoda ngiyakwazi konke lokho ulala namadoda angwenzi ke lo msangano ke mina ngwenzi lo msangano ke mina so njengoba esabala izinto ezingangithinti mina wasecela lo Ndzama loyo akhuluma ngayo wathi umcela eringini mina ke ngiyinyanga lalela akasenze kanje asithi ake ngiyacela nginama sponsors ama-brand amakhulu uma ngempela ukuyinsizwa ake ziye eringini singaloke sithola abantu ini ake siye eringini siyohlubana ngesibhakela wacela loyo Ndzama akathi mina nguKing Bhaka Ndzama wacela loyo Ndzama eringini kanti vele kuyimanje useyishintshile inkulumo kwabanye uthi kwabanye akasho mina usho uNdzama abanga naye kwiMK angazi bagijimisana ngani kulento zezikhundla kovele lemo thiwa khona uNdzama asho kuyena lapho ohamba emkhuluma ingakho embiza ngentatheli useyishintshile kumina mzimba okhala imali nawe uyishintshile futhi leyo nto kuwena wathi akasho uBhaka wathi usho uNdzama ingakho engathi iBhaka ngicela ividiyo azoyenza athi Bhaka ngiyakucela ndoda awucabange nje ngifundraisela ukuthi uSigujana usephuphile ngifundraisela uSigujana akwenziwe into ezombuyisela egame njengoba adlelwa umuzi emhlanga wadliwa umuzi emhlanga bathatha impahla bayidala kaxe emnyango ngoba imizi cha isasekhona ntatheli yamanga awukazi ngufonela ungazi qamba amanga hlala ukumbona mfethu umuntu uzomxosha emgwaqweni bese uthi ucupha la ngathi akayocupha kwi-lifestyle liya ngelinye ilanga uzophinda avuke into emuyisile waze wayithola eseya ko lifestyle eyolala ejointini ebekufela khona abantu baningi abantu abafela lapha ejointini befa abantu lapha abanye bengena lapha kwipool befa abanye befele emahotela baningi abantu befa sinamaqinisa ajulile unezindaba zakhe ezijulile ekufuna iproof kwifamily yakhe ukuthi uyindoda unengane eyisiphiwo ayekade echoma ngayo ethi unengane isiphiwo ubaba uNdlani olahla ingane yakhe akayinakile ingane yakhe eyisiphiwo ngisho ihamba odokotela akayinaki uma wengane bethi uyafona uvela mthatha amjikijelele ingane le isiphiwo le nebala elikhanyayo leyo ngane akayifuni noma ibone ngayifuni njengoba ngikhuluma uzongizwa umndeni waloyo mama owamtholela ingane leyisiphiwo indlela yongane ehlukumeze ngayo kumele iye kodokotela ayinikwa ngisho imali yongane thiwa akayibhalisela imali yeqolo
awukazi ngufonela ungazi qamba mangahlazi. Uma singazwani sibangani, ngoba mina ngithi wena musa ukudlala ngabantu. Ngihloniphe mfana wami, ngiyinkosi yakho. Ngiyinkosi yakho mfana wami, uthanda ungathandi, sewulahlekelwa ifocus. Uthi manje akukhandwe icash, kube ngathi kuyaliwa, mase kubizwa iziponsa, kwenziwa abantu isilima, bangene ngemali, kube noNompepe. Mawubuka mina ngingalawula uNompepe mawungibheka kahle mina ndoda. Kuyacaca ungazi mina. Mina ngaqhamuka uNompepe ongaba la phakathi kwami, athi mani manje ima esho kumina uNompepe. Mawungibuka kahle. Mangibona kahle khona inyoni nje engathi ngilokhu ngihamba lapha ngilokhu ngimasajwa thiwe phinda khona nami ngiloko ngithi mawungibheka nje ngu17 mina wendoda mawubuka mina ngu17 usuya ngicheka manje uyabona usuya ngicheka ke nangu uthala labo uzuyakhuluma akuhlushwane ngequpha ngakukequpha lapho usekhulume noZikode ukuthi angincengwe ukuze kudlalwe iscash kwenziwa abantu izilimi abantu bazongena ngemali kuzoba nama sponsors iningi imali ezotholakala mayisitholakala nami ngizohlomula na uzohlomula ngivumela wamasimba mina ukuthi kwenziwa abantu izilimi yini ungathi kumina nanga umuntu ogulayo asimlaphi sixhomelane ngokusiza abantu yini ungathi kumina nazi ingane zifuna ukuya ema-university next year asiyise wena uzoyisa 2 mina ngiyise 3 asiqhudelane ngokuthi zingaki ingane eziswele esizokwazi ukuyisiza ziyoregister ema-university wayesaqhudelana ngento ezobenefit abantu kuyimanje khona ingane ezodecline ko-NSFAS ezinye zingabatholi yini singagqugquzelani ngokuthi okay ke King wena uthi ubamela abantu ake sibone ubamele yini nazi ingane ake sibone othathe ingaki ingane sicompete ngento enjalo. Why don't we do that yini manje sesofana manje nabafana abadlala isibhakela futhi sosomanqindi manje ngoba isibhakela igama leliyonto kuthiwa umdlalo wamanqindi. Igama lesibhakela ngesizulu umdlalo isiZulu noma isiXhosa umdlalo wamanqindi. Ufuna ngiyodlala ndoda nawe mina ngidlale nempatha le 17 lo into engabanjwa amaphara inkuzi okabi igcwala le efusekho wena man thola amasimba la nansi insha thola amasimba la wena hawu amangaka ama challenges abantu ababhekene nawo abanye bayagula abanye abantu banezinkinga abanye abantu manje yini singa challengeani ngeke ezokwenza umuntu abenefite. Hey fusek man nange umkhulu uBhilizitha vusuzo uthi uyasaba nkuzimalanga awucabange nje wena mkhulu sekuthiwa mina ke ngibhaka kubahlonishwa sekuthiwa mina ngiya kodlala umdlalo wamanqindi awuyimagine le yonto uma yena ethi ufuna ukubhekana nami akangichallenge mos noma ingane but hayi ukuthi ngiyodlala mina ayapha ama sponsors mangabe kuxatshweni ayapha ama sponsors makuxatshweni why kumele kuze ama sponsors wena bangathi abantu amaTaxini bebangumzila kube kuthiwa akuze ama sponsors noma kuba indoda emfethu nawe nje olukhoma simba la wayi wena wisidididi man nibona impela labantu laba bangazazi noma bamadoda noma bayini kungathi kubangumzila zingathi ixabene insizwa ehostel kube kuthiwa akuza ama sponsors kuthiwa asishayene ngamanqindi uhlula yini ukuze 44 Rocky Ridge ngigcwale ngawe mina ushayisa awuzingani la edamini kingibhakaza amadam ngigcwale ngawe ungivimbe emgwaqweni awuzingani lonto awuthakathi ngani uthumela izilwane ngigcwale ngazo ifika awuthumela ngani mfene ngihlinze ngithathe igazi lawo ngiliphonse edamini inyama ngiyiphakela ama pitbull ami edamini kudle olokhuza lapha gcwale ngawo hawu nangu uthala labo hawu
ngathi sengiyabona naloko ngasile ekhanda kulokho ukuthi hayi ke ngiphaka hamba odlala amanqindi awumajini nje sengimileke manje eringini isiyakhala into yaba bhe nami sengiyaqala khu sifike kanjani lapho kanjani lapho bese kuzoqhamuka labantu laba bethi awucabanga usukhathwa umphakathi uthi umphakathi hayi ilwani automatically abantu sebengaphezulu kwakho kodwa wena efuna usiza abantu sekuthiwa ngiyolo engiyezwa masimba mina masimba mina engiyezwa masimba mina engabe yena uthi sinaye ngepower yakhe nangepower yami awungapheli u6 months ephila omunye wethu ibisiyayibonela ipower ukuthi izodila kanjani naliyonto awucabanga kuthiwa o president bathi woza president isisolo awucabanga izinkolo selutho unyazo lwezulu woza soshaya amanqindi kuncane lokho kukhulume ile yilokho nje ngeke ngiphinde ngikhulume futhi angikhulumi mina ngoba ngubaba wena cha uyintombi yamanye amadoda ngiqedile phela kancane la nawa uveli boze bathi ngidla amanye amadoda uwe lo Ayidlaliwe ngawo angisi ayikudlaliwe ngawo uthi phela ufana ngithi akazi uzothini ilento ukuthi umuntu uthi umubi kodwa umbona umuntu umuhle because omunye athi uyangithakatha wena awuzazi lezo ngxabane ezibangwa zingenasidingo usho noma yini yabo ngoba ungazi ngoba ufuna iattention yes ngoba umamkhizeke Ndaba umamkhize Ndaba lo uyena ko wakwami engayishaya impela lapha kaNdaba bekhona nokhabazela ngazishaya kwakikizwa impela uyabona uyeke akekho komunye uNdlunkulu enginayi uyena kuphela ke lo uNdlunkulu yabo ekusho ukuthi uyena mama BHAKA ithi inyoni engibaqedile abafana ithi ngibaqedile abafana ngibani